Dakle, na početku se stavi malo stare masti da ne bi zagorela i poslije se dodaju čvarci, odnosno sitna seckana slanina od koje se topi mast i dobija onaj produkt koji je danas sve popularniji, a to su čvarci. Evo, ja sam već ubacio prvu turu da se malo uhvati. I sad ću još da dodam jednu. Evo, dakle, to tako otprilike izgleda. Jučer smo inače napravili švarglu koja se pravi od obarina, a obarine se dobijaju od glave, obrazina, džigerice, bubrega, srca. I kad se dodaju začini, to bude odlična stvar. Naravno da ima dima, vatre, tu ima i dima, a meni malo sad smeta dole. Izdržat ću. Sad ćemo malo da obrišemo ruke od masti i da malo promešamo. Inače, iako to mnogi misle, ovo nije nikakva nauka, samo vam treba malo iskustva, malo znanja i puno dobre volje. Jer dobra volja je najvažnija za ovo što upravo ja sada radim, a to je mešanje. Jer ovdje ne smije ništa da zagori, da bi vam mast bila bela kao mleko. U jednom momentu se i dodaje mleko u mast pred kraj, koje mu daje tu belinu. Ako mast miriše lepo, onda i čvarci mora budu ukusni. Ovo za sad fino ide, nego sam možda napravio grešku. Tu sam trebao da topim, pošto odavde duva vetar, pa mi nosi malo u oči, ali sad je gotovo. Ovdje dok uhvati vatra neće toliko da dimi. To je to, pa vidjet ćemo poslije nastavak procesa. Evo sad je prošlo nekih pola sata, možda 45 minuta. I onaj najteži proces mešanja je prošao. Sada je lakše jer su čvarci zaplivali. I sve vrijeme je važno vatru kontrolisati. Jer treba da se tope, da stalno radi mast, a da ne zagore. Evo sad ćete vidjeti kako to izgleda. Od prilike ovako treba da izgleda finale. Čvarci da budu rumeni, ali da ne pregori mast. Je li tako, baba? Da, tako. Evo, to je to, još malo radi. Fino miriše, čvarci porumeneli, kad se iscede bit će prave. Evo ovdje mast cedimo. Ovdje smo stavili da se malo secuje. To znači da se skupi talog na dno
da bude bistra mast. Sad ćemo sipati I sad sipamo u kantu gdje će mast da stoji. Kako je bistra. Polako. Dobro je. Još jedan. Salo ću posebno. Možda i stane, ako stane, ne da stane sve. Ne. To meni treba. Biće torbu. Ma tu stavi. I dok se druga tura zaleće, a prva se ovdje cedi, šuška i krčka, žene tamo pakuju meso za zamrzivač. Sad ćemo to vidimo kako izgleda. Samo da uvatimo balans. Evo, promjena balansa. Evo da se vidi. ali da mi probamo ovo što si Ovo veliko su, pa ti ćeš opet biti na YouTube. Nemoj da budu oni, a da mi danas ne budemo. Pa da. I drugi dan. Da. Pakovanje mesa Da. za zamrzivač. Kajo, šta ti to seckaš tako slatko? A ja čim zradim oko mesa. Džigu, a? Ruža, je li mnogo zima? Malo. A što vam gazda ne otvori ovdje da vas sunce ogreje?